Oriative na kwachiro makuru agacentrire amazina Mbabazi Charity Rizano rwa mukage shahani ibirizo mwebazyo ebiro ni 16 ebyo kwa mnana 2025 insha kwisi aho ebija mtogo amakuru kandi kundagace ja kwisi amakuru agacentrire ombwejire Omugacentrire kireki enkuyanja bayika kuzika America Roro Crut omuru Bushenyi abakachiko ka NRM muri Singiro District batandika kuro kwetombuita okwebirugiro mu karuru ka nyumo yabazyo batero urugito batubarangerhenye direct oburubwo bushire bataro kwemerera osingire bakamushembeza abantu banomera umutomano bahigwa bundu numa ahabwo kubora nempapara zo kurangiriraho musinzi wakaruru ka mukuru wentebe ya kashatu ahabwa kabera twatwakaga tutegereza ubururu bwaburireyo twatiyo mugombora tegereze ijabana twamayi baruga batere box ya Elmu Dera Forms bagenda nayo Mbabazi Charity agana makuru agacentrire ombwijire President Yoweri Kaguta Museveni yatendereza omujenzi Businje America Roro Krutunkomwe ahamamaza garetiri hangeri lyajiro Businje obutumwa bwa President bwashomwa muhezi wa mukuru w'empanura z'ishenjero Honorable Thomas Taibwa ahakuzika America Roro omuri Katungu Bushenyi District. I want to thank you for enkuyanja okurgo mu nshonda zitari zimwe na zimwe mu ihanga bayirundanira muri Katungu Bushenyi okushendekereza omujenzi Businje Mary Karoro orugiro magara genseji nanabanya cyane to w'inyoba kanga ngo twaraganya kabanga kuri havare yo komoka turi mu banyacyaro nanabanya kabanga nabo bazo kuvara za pati z'abanyacyaro batakari ati nabone byo kuva that's good two again mainly a man's skills kabana babishiro kutira munonga kandi kuri mugeri ahantu kubona email yakoze tarasigire bonzuro yone inda tumpera umungaro email afira ryo mwesigwa kandi afira ryo mkozi icyakabiri email abari umuntu wedini nshobora kanisa ya musima yabasa kumuhereza ikiva nacyo kitense kwerukayo katsime Thomas Taibwa wajwekera mukuru w'ihanga kuzika Mary Karoro Businje Okurutu yashoma ubutumwa bwa President kandi President yasima mujenzi Karoro ahawe mirimo yentunguka yakorera ihangeri kandi yamusima okube manzi okuteita farahango ahabuteka buryo mu ihanga icyo kumukora hero icyo cyo kimisoto mutakatisha leo president katika abo bakugereza official burial nibinje no kufa kandi kikumanyisa ntuzagaruka tugireho special sitting ya parliament leo kugereza ikibisi mu parliament ya omujenzi aferiro mu ihanga rya Kenya bwanyuma yo kutunga obuhuta akirukangiza ubwoko okutunga obujanjabi omujenzi Okurutu abire nashwerwa mu cyange cyateso kandi abaramu abahika hakumuzika baho obujurizi bari kumusima habo kugira umutima gwezabu. So the two families of Okurut and Karoro are one and should remain one forever. We should remain as one family. Chokumanza mezi atwira rwire ubu bwiro mwisi. Tinga bape babugana babashikambreho akwamera atwira ine problem yo kwisya ba doctor nko batugizire na report nko kugira hazo kwisyo kwe nukwe kumuretiremu obuzibu gonge kiresire kwa sparkinga no kugira ngo agizirika ka blood clot kazo mlangs okuzika omujenzi kwayebemberwa omureberezi wa Western Kore Right Reverend Johnson Twinomujuni
ushange ngo omuntu uri kujwara rugabire nawe nabasa kutunga bujanjana ubudepite speaker na minister kimekana abo kuba kutukufa twena kampara abantu batureta ntugaruka kuri kwereza jambo zebitere ati mureke situngure isi yitu twatanise murore omurukundo etarukushorora omurukundo etarukushorora mbere yakigambire wari ku kanisa esaibabe ebigombe really ebigombe politics is fleeting. Ekishayi kya Bushenyi nikija kweterwa izina rya Karoro nk'akamanyiso ko kumwijwa. Gasha kwa Ben Mohozi. Omujenzi mukama muhumuze omubusinje okurtu zo kwetombwita okwababire besimbira hantebe z'amagombora zitari zimwe na zimwe muri isinjiro kwatandikire wanyuma ya bamwe okugira ngo obururu bwabo tububeire obw'amazima. Bamwe mbesimbira hantebe zitari zimwe na zimwe h'amagomboro muri isinjiro nibagira ngo akarura katukabire k'amazima kandi kabire kijwiremo urwanju orurubatira obusinguzi bwabo. Natira kwetombwita kwanje okakiramanwa enarema mwita mwanya yiza yangorora ansonga zanje yandangira kuninye nasinga uriyo babe bayibire barangire mu yasinga bamusazamu mwene hati nimpuranye n'amashemererwa mingi batandukana barangirira harwagati obumbire nsingire nyombire nyino bururu 320 bakabira nyino bururu 2 nshanje wakashata ino bururu igana nkaga na bushata barangira wigana owabiri nshanju kwere baheza kumurangira ni musyo mukono nazayo nabuza chairman nogiro dayagira ati none kitakubasa ati mubirete mutagira kansara umwarangira marangire nyincakati bantu mwe twino kushasha kuhango obushuma bw'akaruro muri isinjiro turuhire bamumbabire besimbere nibagira ngo akarura katukatamburire hamazima kandi ngo obusinguzi bwabo babubibereho. Tugira polling station kuteza akarura banga kushoma omuregister obere naturanisa yayemereraho yagira ngo umuteri nyoni nyemarira nite twayanga twanga no kusayininga omuntu okwiba ko buru bwa NRM okuteganisa abatuze abateza bo buru batere jo buru batwatero buru bwitu barabanjere henyine direct oburu bwo bushikire bataro kwemerera osinjire bakamushembese. Mukuru w'ekibiina kya NRM habwisingiro district Lieutenant Moses Mushabe nagira ngo bahereze kutunga kwetombitwa kw'abantu 30 kandi ngo kurre nshonga zabo kwatandikire. So far na receiving petitions 30 kandi ezitwakora so far twakoraho petitions 14 kandi bagenda barya kandi impamya kuza kuziwakana izi petitions zona ni mbona zihirisi onka so far so ugwashabira abo bona bino kwetombwitwa kwa buri muringo ukuratira amateka bakashyira ofisi ya NRM barukwayo butashashanuka bwabo kandi nimba hamza ngo ngiriyo nintera umuranga ukugira ngo utakakoze gwa wena ayije ofisi itu egwire ntuje kumukora ngo kukikwetegisa okurukerezo kwetombwitwa oku nikuza kumara weekend gasha kwa Felix Nduhura. Webare Felix Nduhura. Polisi mu district ya Mitoma bariyo bahiga bundunuma abantu bana barukutekatekwaho okuba bibire box n'empapura z'obururu obwebirugire omukaruru ko kutorana mukuru w'entebe ya kashatu habwe gombora ya kabira omurumutoma. Abantu bana omuri kabira mutoma abarukuhigwa polisi nibagambwa kuba bagwereire box y'obururu bw'ebirugiro mu karuru ka NRM akokutorana mukuru w'entebe ya kashatu habwe gombora ya kabira mutoma nuko bakajiba n'empapura z'obururu ningashi declaration forms. Ari sezi 3 byagenda je
ubururu twabuteraje twabukuma twabureta parishi ya muheru ubururu bwaburirayo kutwa twakaga tutegereza ubururu bwaburireyo kutwa tuyo mugombora tegereze ije abana twamayi baruga batere box ya Elmu Dairy Farms bagenda nayo polisi yitwa tune yabirukaho Kwatezo bururu abantu bona bururu bwo mugongo batayinga bihayo bururu 2022 bihayo bururu 230 bona bwingana kandi abantu abo amazina gabo babesimbere n'abacarakazi Omugandi akarura ko kutorana orakwate bendera ya NRM aharengo rwa division umure bushenyisha ka municipality tukatambwireje bwanyuma y'abatura okwetombeita ngo kabeire mu emivuyo Echo kubanza chabyona mucenga twazeje bintu byinshi no muntu arya proche bono basa kumikomusobore tebusubyange kugenda biti obururu bwa katungu polisi nebwire mu mukono nebe ine side ye kwajira to kubaza kunja ngo abana ba university kaini biza batera obururu baguma mbara abati nebe buzabuza tubari mu register ngo muntu yasinga karu ka police station government deploying abasirikare babiri omwe akaru akayunche kibasaga bakiri Gashakwa Ben Muhozi Webere Ben Muhozi reka tumbireho tugaruka na gandi Gumaha TV West ibura ry'eshagama ricumbagize by'amagara omucanga cya Bunyoro binayo bitwekasa tuhabura 10 abantu bakufa bibetago buhereza bwaitu ana muno kurabo mukugabo musayi Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Echiro chisisire Rose from Nebaka Shekaronji. Para see a rose spring, a rose from Ejini Biti. Tokuro Sas Mukashesh, Nikuko Masaji, Gomuchuna. Wera nkomwerere n'umfaratsi gw'omutendo kandi nuguhanga omugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecha orukwenda Rose Farm ensiye biroto birungi Nyebiti kubyenda Penkoni Yakwera utamuyo mu mudu nokora ekikire wanywa Penkoni Wanyo Penkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje Nuenda kuchamuka Penkoni Igenda yakini cyo kunywa cyonka Penkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija Penkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashimye de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nyuwako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi Penkoni wakinkorire Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Chije
mugenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and going so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far, lasting long like this geisha bar. Strong and last long like geisha. Manya gange nze mugerwa John Bulega mbera wantoni mukono wano mu kifo ky'ennyini w'empangulide pikipiki eno kakati bakama bange engeri gye mpangudde mu pikipiki eno bakama bafa abe mu kyeni baze ne promotion ene ya kola tune era mbadde ndi mu kulya kamene ngamba kangeze omukisa gwange nempita kiyambi wa MTN na nyambako nanterako nusu 10 ku account yange eya MTN ya line yange nangulira akakola tune angulide kanne yanziza na ngamba guze kashiba era bamaze okungulira akakola tune akakashiba ne bakwate namba ne bagitaba mu bululu bwentyo MTN olwokuba nti mbadde muwanguzi wempangulidde mukunyenya nempita mu kalulu wentyo nempita mu bakama bange era nga neyanziza nnyo neyanzege ddala MTN oye MTN kyaddala ebya MTN byaddala ensi eraba enjuba ekyayaka piki ndikutte misana neyanziza nnyo ddala abe MTN. Manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabatakagiremu MC takiziri DJ achumuna na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze zenyine byo ni shara cake tukaza kunyumba na wampenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka nembogoka naba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi nabatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena mw'emihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyenyonyi omu Dubai emirumo nkaba customer service airport security aviation stewardess check-in agents landing grounds guides and aircraft cleaners okuhandisa no kwabusha aha mirumo yona aha mataji gabogona esimu noti mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga noti mushanju ina itanu ninga noti mushanju ina not rukumi. Koruka yomukahumura muganda makuru hariho abasibana bajaguza bwanyuma yo kusinga karuru akobwa kansara mu magombora gatari gamwe na gamwe ebi no birabe bityo hariho abarukwetombuita ngo akaruru tukabeire akamazima. Municipality ibanderizo bana yahitabo mukutera karuru kora kwate bendera habwa ba kansara ema hamyanya yaberuma karuru kamani nuwadi ya cyaruhanga habese imbere bashatu bar muri wajyaza muhwezi coach Cliff Manyiro Mujoni na Mbine Anthony Muribanda municipality abo kumpereza karuru kinji munonga kasincho nguro obusengero kwetegereza ko muntu munonga kandi nizima abantu abanseka mu wese kuba akasinya mutahatwa katahatora
kahasiri abantu kwereza karuru nchoreka n'ukozo bwo rukora nyenda kubanza kusima Ruhanga abo kubana umukuru n'umushoborozi wa byona ayabasakunda byo mukaruraka nsima abahagizi banje mwena seri zone zantera karuru nimbeba santine bwariciro rukundeke kumeho bwanyuma yo kubara karuru Robert Muhwezi nuko kusinga abagenzi be kandi abayisimbira hante biwacha Ruhanga ward ayajihuta vuba ayingambara naruza tsinzinaha ibyo twabukonfamije byawire nisima abahagizi banje uyomo wena amana gatiremu ubuyo watiremu omyanya myingi akarura kakatambura kurungi kandi abakasinga basima perezo bururu bwinje munongo bunasingisa kandi nimbaraga nso kugumizamo nimbakora nko kuntwire nimbakora na munongo mbya security ibyentunguka no butabanko bwo maka sima Ruhanga ntine bwariciro nimanguranga n'uwatandika kandi wahendere kintu ukora kozisa abantu akabarabiramu okurenga bankunzire bakankunda bakanda by'umutsanja cyo kubanza icya kabiri ate kiri cya kashatu nimbaraga n'abantu banje banyakatoke na cyucu niza kuguma nimwe niza kubahereza evidence byanu nitekwa nabitwarayo kandi niza kubahagika buri kimwe cyona omurungi no mbubi akarura kanobukarabe katambura kurunje myanya myingi haruha bino kwetombwita opponent wange ayibishomera yateza kana bwishomero yateza bebara yateza everyone eshindo hire hechu intimidation yatiniseza abahagizi banje tebatira karuru omuganda kutero burugwa abantu abakuzire nemyeto kwate benda NRM muri Mbara City North kwatambura kurungi kandi Justus tukamuhebwa yasinga Oscar byarugabo mukemyeta basigazi umwe yakirigira mwa muheru umwami n'wagaba Simon yakirgamo yakirekera bya Ruhanga Oscar hamwe na twamuhebwa Justus twamuhebwa Justus yo bururu 80 kandi byarugaba Oscar ubururi 13 Anita Sasira yasinga Rosetta Simo mukemyeta kabishiki Sasira Anita hamwe na Simwe Rosetta asimwe yeyo ubururu 20 Sasira Anita yeyo ubururu 3 akarura k'abagurisi bikizana kutora na karusigara de Gracious kubebembera kandi akabakikuru batora na Tesco Businje nintandikana no kwebaza bona bampakaru nangwa n'abamwe batakampa ekimwe kiri kuteganisa abantu abakuze obumwe nibebwa omwe bebwa omwe bahikankaha babato mu confusion bagenda bati emyeto yanje basupportingire twarara nitureba twiruka mbwenu nyowe nimba promisinga rukundo nimba promisinga kubakora ahabo kubandi omuntu outspoken bageze banje bakaruru ababasa kumbera heho na kurwizoberi kabasa kwangura agentebe abo kwanagihangurira omani mingi washanga umuntu no mutripolinga obururu akarunda naho kwata akabura shuare nibe rukundo ndi Anita Tukunda na Timothy Mushabe Wabari Anita Tukunda na Timothy Mushabe umuhabuzi wa president ahanshongaza manifesto kandi member wa cabinet yihanga ahanshongaza parish development model Professor Ephraim Kamuntu ahaboire ababire besembera mukaruru aka NRM konka bikabagendera kubi okwatanisa n'ababa basinjire okutungura ebyanga byabo Professor Ephraim Kamuntu agambire bo mu rukiko rw'abanyamakuru orubiro mu makage omurushu kutawuna council omuru district ya Shema ninyene ngo mtetegereze omuntu w'ikibina oryo mu NRM tokubasa kuba independent kandi ukaba wa NRM umuntu wa NRM tokubasa kuba wa NRM ukaba wa UPC ukaba wa DP ukaba wa FDC Baba NRM no w'ikibineki ogwa yesero rukiko bwanyuma yo kusinga omushango gw'akaruru akahereze kuterwa ko kwate bendera ya NRM ngo munyishenjero wa Shema Thausi mwana wanje Professor Elijah Dickens Mushemeza akarwo mu kibina obutwarwa mu rugwe 2021 okujagarikamu akabiri yayihandikire nashabo kandi bamwikiriza nanga bange Bwen kwa habe twakimbuza naye barayihandikire nashaba gariko mu kibina yabura naye bamwikiriza habura
Profesa Kamuntu araganise amakuru marungi agokora urwuto rwa Kabo hebugonje kitagata okuzamitoma mpaka rukongere nyabara bagira ngo nguto neza kurabaha umwitaka ryawe utakagira utekarabo bagira ngo neza kurabaha torso cyerwanye tuba kurutema za kurabaha tekibera cyanye tuba kushitema za kurabaha no ibintu bija kubahereza compensation nokereze sente government variyo ngibintu yo noke sente ko ngato kuzibira ubutahirura arabi nango barkereza urguto rwitu mbenda umbwire buke munonga babase kuba bahereze designs bakore evaluations nazo zuhe umbwire buke aho ko urguto rwendwendera contractors barukwata ho naho hona batura abo rugutoro rukuzakora bo mataka gabo bashabirwa kugomesereza ngo nabija kukayitwa abantu bona ho urguto rukuraba na munonga banje babgunje mwareba abantu no barabamu no bapima mutaka bategana so bundi kugira ngo benda kwiba mataka ganyu ahabo kuba umurimo gwatandika ugurguto kandi mutabateganisa n'ubundi kubasha basente amakuru agagasha kwa Mayiko atwakire batakaza kugira kuzoku Ishabarisa witware rya Mbara Lambert Binumcha na indabanyadini na mnonga basesorodoti okuba bahumuriza habikiriza barkwebembera ogunagira ngo haina masko ngwechi cyakorwa nikija kongera masko mituma yabikiriza Ishabarisa Lambert Binumcha abira kurire Mesahari St John's SS rukushango mu parish ya Kakoma umuri Singiro district hamukorogo kujweka abasesorodoti babiri abantu Father Gaston Muhwezi na Father Prosper Mpire boneza rwazi Singiro muteho umutima kureba ngo kimurashome mukikirize ekimurikirize mukegese kandi kimurayegese mukitoreze emirukwegesa bibera abantu baruhanga egabo y'amazima asimira abazire b'abasesorodota aba okubahayo kora umurimo gwa ruhanga muborwire nabagamba ururimi rwanyu bakatendekwa mukwikiriza bashoma katikisumu batunga konfirmasiyo babaterezwa batunga konfirmasiyo bagiye mukurya konka mukama yabatorana mutukumanya habw'encyatorine mwaba imbonano ya mukama imanyo bakumutina kandi aryaboneka n'endagano ze kabakwatanise nitwe baba bahereza besigwa b'amabanga gawe ngumpaho abantu bawe bazarubusya imiziga batisimu kandi bagaburwe ahitambiro ryawe mukama abeneiwe rango mushoborozi wa byona akuhereza umugisha patiri na mwana na mutima urukwera ukwata naha mutima mushawe kurikire mutima umugisha umugandi abakazana bashabwa kwemerera no kwangera kimokoresebwa no kutumira batarukumanya ibi bigambirwe Father Rodovika himbisibwe aharaka uyanda parisho mu misa yo kuze kiro cya Bikira Maria ushirire niwe buza okubuza is not arrogance okubuza kushana n'amara era kingi abashinja b'abanyamuri b'abakiga omukazi wamubuza turumazi yagiraki yagirama okubuza tumanyi ikiramade asa an intelligent question abana babishiki nabo hona behanangirizibwo kweharo kwirukangira ibyo bugiga ebo batarukumanya ibyakubasa kubaretera ubuzubu umwana w'umufugazi agitize eyo giseke ogirere atayakakomukimuganyo wani aite nafunze n'ishumubuzo otekateke kumwe kora rero modoka tamukwa hinduru ririya naruteraho
agaherize kusinga akaruru ko kwata bendera ya NRM aba district y'Isingiro asimira abantu b'icweke cyahabwo butashorora omu madini n'enganda kuno muntu wawe ushadiki ko utamukizito mukagamba ngingiye cyakaruka shwana umkwegeza kwa fana yanagira ko watigambire nagira wano yo byamushi mureke twirinde tukunda abantu bombi tucoregerere mu zona zingane tutukumanye kugera tutambi gasha kwa ari waswa na Ruthon Wamanya mwebare reka tumureho ntugaruka n'aganda makuru katoki yerino bunuzi bwayo katoki kerya hamutindo katoki okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nakwa mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katoki mugume munyweco katoki yerino bunuzi bwayo katoki kerya hamutindo katoki yerine chama chayo muhute katoki yerya hamutindo katoki alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Chibaya Youth Development Sacco aba kugoma kurwanisa obworo okubika sente hamwe no kuhereza loan za hanshaji nche bakuletera voluntary savings, group savings, institutional savings hamwe na junior savings, derotwa culture loans, bakuinire business loans, agriculture loans, border loans, school fees loans, emergency loans, home improvement loans hamwe na women and youth empowerment loans. Bashanja muri Kitagata Trading Center Kaejo Mbara City ahitaje rukuru bina matajo muruti Koranoria hamwe na Nyamitanga. Ebiri kuchiraho za website www.chibayayouthsacco.co.ug ninga tera note ibiri note chenda nemwe abiri na mshanju nkaga na mnana ninga note ishatu mwenda ishatu 10 Chibaya Youth Development Sacco, Unity and Development. Banyeta Kemit Shamir Kamahoro wa Complete Medical Clinic Kazo nyenda kusima buheza bwa Fresh Sora Uganda itetukuza kutandika polisa Fresh Sora Uganda kagira challenge nyingi amashanyarazi usanga amashanyarazi mugarigaho nigagenda bwa Yusebyoma Konga kurugana injikoza machine zanje nende bazona zirije kurinteri je ahaba rwire bakwiziraniye mbakoraho so ni cyabantu ndiye mugumizemo uhereza mutereze Mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi benkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kuchira hotela noti munana noti hasha tuna mkaga hatano na mshanju ngaga ni 5 eyabusha Musiko abadomu lwa katoli kundongozi na nanywedde kano kaado vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule mutobo okolola okotyongoka kwata kano Muzeekano bakayita batya pineapple soda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutobo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi utammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu Chuchumura kabozi komora kabozi Chuchumura kabozi tuntumure stressi Tuntumura burwiro komora kabozi Oshemezo mu wife, oshemezo mu husband Komore tukunywa chaka bozi multivitamin drink.
animasiyo munsi y'amagara marungi nicikuyambaho kwigura emisi kireta animasiyo mubashije hamwe n'abakazi n'endijo megasho kwata akabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress eco kunywa cy'akabozi multivitamin drink nikikorwa bakabozi health products limited cyamibwa UNBS kandi cyuruho mbipimo bya milliliters 120 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorora ihanga ryona okushubura no kumanya birukiraho 072 15 91 01 Ochiriyo reba makuru agacenshire Ministry by'amagara bakwatanise n'ekitongole cha Red Cross batandike huru yo kurondanishaga kwera habarwire abarukujetaga ehurire zineishaho gwanyuma y'amarwaro menje omucange cha bunyoro okubureshagama eshongetire by'amagara harutezo omucanga echi Ministry by'amagara Red Cross bakwatanise na n'obukama bwa bunyoro kitara okwebembera ehurire genderire kurundane shagama echendiro mu mabiciro gayo na n'ukurabanisa mu buherezo mu marwaro kugira ngo tubone refugee we have a refugee settlement omuru bunyoro omu abantu abona be consumption yeshagama yabo ni nyingi ne yamani kale like erichangwali 80% of our blood is consumed by only the refugee resettlement. So this puts us in a deficit. We can't kuendeshaga nyingi kugira ngo ketaringe n'abantu abariyo kuba batari mu refugee settlement. Tuli mu nteekateeka eno wamu n'ekitongole kya Ministry y'ebyobulamu wamu n'obukama bwa bunyoro kitara atwegatiddwako Kagadi District Local Government mu nteekateeka eno era nga muli ne ba VHTs abakola mu bitundu bino. Mu nteekateeka eno twagala okubunyisa amawulire agakwatagana n'okugaba omusaayi mu kitundu kino era tulina olusiisira lw'okugaba omusaayi olugenda okutandika ng'ennaku z'omwezi 24 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 29. Abebyamagara nibagira ngo abantu 30 hadigana nibafa omunsi yona habwibura ry'eshagama nokwekushaba abantu okwejumbira omuhurreji babase kumaraho ekizibu eki twina yo bucwekasa tuha buli 10 abantu bakufa nibetaaga obuheereza bwaitu ana muno kuraba mu kugaba omusaayi so hano niho nkutererera abatuhuliriza aherwa okwo ntereka tujumbire programu enu eresirwe obukama bwaitu bwa bunyoro kitara ahansi ya Omugo Development Foundation Blood Drive icyo tugambire nywe na murugeyo abakulembeze ba bunyoro abakulembeze ba Kagadi abantu nywe na tukwatanize turole waireyo omusaayi kandi omusaayi ogusobole kutukonyera kumukimanyire ngo omusaayi haba factory ya ekora omusaayi so bwina kuruga muri twe abantu kandi twena tukugetaga mu miringe kwahukana bamama baitu nibazara abana baitu abato na accidents zine ziri komane ha mihanda ba VHT ningashabashabo bebyaro baraganise okuhweraho omuhurreji obwe barukwegesa abantu na nokubashabo kwejumbira mu ntebekanasezi mobilizing abantu abo abaikazi b'ekicweka nebyaro byaitu kubasomesa engeri basemereye kugabamu omusaayi tugenda kurubata mu makanisa mu masomero kurora twayegesa abantu nukubasobole okumanya kiki habwaki nibagaba omusaayi amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebazi abarukwebembera amatendekero g'abashaho n'abazarisa kurwo mu ihanga ryona bariyo mu ntebekanisa ezokutaho emiringo okumwogo gwakubasa okutungurwa omuryeki ababadzireho okubugana okutema empenda okweshongeje yakubasa kutibwa mu nkora kandi okubugana kwabo kukorirwe ahari Evelyn Health Training Institute aho muri Mbarara City. Section 38 abarukwebembera amashomero agarukutendeka abashaho hamwe n'abazarisa okorwa mu ihanga ryona bagezereho kweherera okugendereire kutungura umwogogo mu matendekero gono mu ihanga okweherero kukorerwa hitendekero area Evelyn Health Training Institute aho mu Rembo orwambara kwantreba okuchemerera kutwaza ombana bitwandishomesa kwindura mutindo korte control no kwenda kugira ngo abana bitu tubate mu discipline abana bitu tubegese akwashime kutwaza abarwire mwenu kibe kintu kibe uniform
kireke kuba umushomero umwe bityo umwihanga ryona no mu mashomero aga nasinga ga government nabo bine mu cyarengizi kandi itunizo tukufesinga cyarengizi ezo konkitu abo kugira ngo tu private sector tugeza aho tufocusinga budgets zitu okureba ngo abana abo twabatungura umutindo barga ahareveje baye baroho kandi baza harevendijo cyo kureba ngo on private schools amashomero agari mu association yitu abana bitu bona bakira higuru. If an institution has an issue, we can support them. We can look at the issue and we say how best we can support them. Than for them dying lonely, like if this, for instance, if a school is earmarked for closure, as an association must come in and find out why this school is recommended for closure and how do we support each other for the institution not close. Okuvuga nuko kwine kigendera eco kwegita tubahwere okukora entunguka zitari zimwe na zimwe mu matendekeraga ibintu kugenda gene biha ninge ibintu bitakugenda gene biha ubundi bukutuganzya nkaba private investors health training institutions kandi kugira ngo tujye mu partnership na tukora government ishingwane ikora ubundi by'abantu bitakutugenderage twegita irakaruba rumwe kandi tuzawaga mu government ningasho mu ministry ya education kugamba nabo so twaterunte so twakubasa kugamba na government okubasa kuhinduraho egi grade ya D bakagireka ikagumaho abana bakabasa kugira abana bakubana bera kusoma budarisa bakija bakasoma budarisa. Resolutions have been for especially for the TVET Act, which is a little controversial on our side. We feel we have employed committees that are going to look through the grey areas of the Act. Gashakwa Anita Tukunda. Mukuru w'abakozi aha Bwashema District ningashi DC yatabukira bamwe mu stakeholders aba district age ngo bagume bagambe barukumanya ngo habwo kuba nibija kushisha a district. Ebyo nabyizireho ubwa nyuma yaba mu mbanto bashema okurugayo bakarabya maraka gaba social media baro kugira ngo sente za government zabirejemerire pombe kanyaruju yashema ngo zikaribwa bamumbebembezi. Right away from twakozere budget ko baje approvinga twafuna IPF sente kuzizire twarangiza twatoma mahurire bidders babidinga warabire mu yarabamo yahebwe mpatani yakora mu rumogu yashashurwa kandi sente tukushashura mu ngaro the sente ziriya system we pay direct to the contractors account. Contract yitweje tukateka mu mahurire twafuna contractor ya biddinga measurement sheets zuroho ezukoreke byakozerwe nebyashashurirwe size miliyoni 500 iziba kugira ngo sinde zikabura measurement sheet roho measurement sheet no kugira ngo contractor wamuhereza quantities abenzo yakora nizo kumushashura bakabato mu mahurire abantu babidinga owarabiremo obaru compliant niwe bahire kandi kuba kuyakozere no kuba mushashwire measurement sheets zuroho nebigenderwa. Twagambaho na engineer wa Shema District ati onukwe kutugira ngo habwembera y'umwanya bakabanza bayombeka bimu ibera hansi ubwo barukoresa amabare ga koransi tukarevoringa ground twarize kwashara twayeshanga takabonere ground egumire ati kubagire kutemo umusingi side emwe side y'ifoko bashanga yabaningwa ku kirere ruguru so nahamwe twagemesezwa kongera mu bimu za hagati ground ahagati mwe n'umwe na hansi so cyazaho kandi kwaritinja no grama bare twakosa amabara ga koransi twashanga ngo government kahereza Shema miliyoni 100 zonka kandi umwaka guhwire teyine cyebahire okutanaho n'aba municipality abafunere 200. Echa politicians kurya sente agotomaze mabo ko batine bakushanga politicians they approve the budget and leave the technical persons to implement. Like for instance kuri twine report eri kurugowa auditor eri kwereka ngo sente zikaribwa aho twabire twine
of course tokabasa kwimuka on a day ojirute sente zikaribwa no nubanzo buza if there were questions tukacheme kubuza government auditor na mwe district ine internal auditor akatwereza report then ejo report tukajifollowinga okuleba kona mazima then hata kwara babirensho bidena abantu tubakora nkwebereje biri kugamba konka as of now tine record date twine rikoreka ngo sente zikakoza sibakora. Umuhwezi wa RDC wa district ya Shema Sam Orikunda yatugira ngo hari miliyoni 800 government katwaraho umushora hari buri miliyoni 10 eri kuyaho umushoro gwa miliyoni 20. Government eri kushohora eri kuzakora umurimo nebe yine umushoro hariho VAT na withholding buri miliyoni 10 na hariho about 20 million eziri kuza omishoro. So tukugira ngo sente zone ziri kwija niza kukozesubwa ikibara basheme kuzakora some sente zimwe niza ahamishoro. Contract ya miliyoni 4 tukashara site numharo kwabiri hari ndondana n'ijimara myo kwija koso umuhanda ubwo gwa district kandi na no musemu contract akabara mu kusaro gutoro kuruga kuri yifo kureta bakarta maramu na carvat sans dena no kumbeka ari mu kureba hayibasi ubwa hatabo bushoborozo mu district ya Shema bahereze kute mikono yabo ahandagano n'aba UPDF Engineering Brigade okuba nubo bayombeke chombe kwechi gasha kwa Mike atwachiri wabare Mike atwachiri reka tugarce nebyemzana. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. You've seen nothing yet. This Big Brother Naija Season 10. It's 10 times the drama, 10 times the rivalry, and 10 times the game. This is certified. No zero, no minus. Watch all the eviction nights live on Palmagic Prime, channel 303 on GoTV and channel 148 on DSTV every Sunday at 9 p.m. for just 11,500 shillings on GoTV Plus or 15,000 shillings on DSTV Access with Kawiki. Gold sponsor, Guinness. MultiChoice Uganda is regulated by UCC. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. wekozesa momo n'obulina amaanyi g'okutunga ibanja juba hatali okuteganisibwa abasimu yawe imata star 1 star 5 hashi okulondaho aha miringo etagi emwe n'emwe ey'okwehora obase kwehora akasente wona iwakendera kandi sente zaako olyo n'oshashura ibanja n'obasa kwoniserezaho olikozesa momo advance egyo niyo momo amaani agari okukuleetera kukiraho. iri zuba nziza kutahira icyaro mufite gutoshaka kuba kuri yo kwesima no kushemerwa ombirabira inkanda zitazi umwe na zimwe n'ibyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'imbere konke birebe abakugu omukampani ya mufite bagitsire birungo byona omukintu kundeka mwana wanje takiruho kuteganiswa mufite habo nirwo mukushakira ibishaka bitari umwe na bimwe okutambe ndwara zombere nko bihere okweyagura ombiro gwona gubaje gubereshera umwana nabasa kwesiga mufite habo gel aloe vera avocado ningashe papaya mufite okweyesiga izoba ryona Sunday wena hati kirembe mine zomwe kompikayo
kompikayo ndi kutura n'umuntu wabera ntwire nanye natandika kumukoreraho buri omukayi n'ebindi mini hore ndikora ki konka nagira amakansi n'umuzigo natandika byo kunda dansi wachakara kuchakara kandi kirembe mines kabene yaka kirembe mines nyekiro nanyo mushana bikabani bishana mazum abokwe kabane yaka buri kacweka kona amashanyarazi niyo gabe senta yago nyabire abokwa bine nanka yabo bene hati ubwire kuri yataba switching off okay hariho mita ngeno bikana mizi byona bikandi cyo kimwe buri kintu cyona kiri so haka hariyo life ya mani ngeno tambura hataza mu byo gukora ki byo kucakara namarwa n'ebindi okukunda dance kabakunda dance mazum ngeno hati ruhanga kumanya kuzina mnonga kabane kunda dingara amakubare garingara makambo mibare zari mukiri mubimba Banya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo uri koresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegerezo mucago kusingura bihembo nyamwinji ubwo uri kwerebera TV buri wiki buri kweyandikisa ni kongera mice yawe okutoranwa ukwetabo mu draw yitu buri rwa shaye mwene chweka ezekiro waheza kusingura nobasa kutwara kiwahangura ninga bakwe musente omukash emirundi y'urukweta bo mukazano nikwene mice yawe yo kusingura eri kweyongera mbweno tarindaho tera star 238 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bwa hati akarone kagambwaho buri hamwe Orwo kubanza Zinjiro mu tufune intestinal obstruction ekubasa kugeraho umuntu okurugumagara against ekya kabiri ekyenda nikibasa kuimata habimate blood supply ningi msijine kucheshagama hatoka focus strangulated eshagama tekizanya eshagama buyabura kuzayo chafu tineki twita ischemic time ningo biro obuke munongo bwo kubasa kumara utakufuna shagama atojo shangango ubwiro bwe waburenzya ekyendo okucyakora ki cyafa cyafuna necrosis eshagama yeta kugerayo kimotoka abisya cyafuna necrosis okuhafa kinchimanyisa ngo wafuna mu gishamagaraga kasigara no kwijo mu irwarro share tugitahana kijya Makuru agibye emizano y'amashomero ga senior eyazano erizobo mu Kenya kandi timu za Uganda zayongera koreka amani aho ubukedi ya comprehensive yasinga technical license look okurga omuri Burundi akanagorisha tarubsha konkana mgongo yasinga St Jerome Ndama nagorisha tarubsha kandi Standard High zana yasinga Mwalufamba eya Tanzania nagorisha tarubsha ompira gw'ebizero gw'abishi Bon Council yasingwa Arms College na gori na Harusha. Amazina ganjye ni Nani Damaki, captain wa Bon Council. So far empira naitwa Isebiri ndatsinga konka ninja nite it's our first time obunugwa mundu bitwa kwanza kusa East Africa zane ntraiti kandi ninja tuyoni tega experience na nabishe I've been experiencing in the generation. Okay, that next time we are going to do better. Urugendo rwa FIASA ninga East African School Sports Competitions karutandika aside ya primary karutandika ebiro 8 byo kwa Mushanju turatebenkanisa timu za primary itwagizire competitions mu district ya Kayonga. Uganda aside ya primary tukaselectinga amashomero 11 Ongani fortunately rimwe kiri basize kwija mu competition zezi kandi ekirenda kumanyisa moderator ninga kumanyisa abantu bona abakutureba no kumanya ngo umwako guwire ekikopo cha East Africa
omu category zona ninga so mu different disciplines chino Uganda. Omuganda makuru g'ebyemizannyo season ensya ey'empaka z'omupiira gwa Premier League y'abongereza ahabwa 2025 2026 eyigwireho nyekiro mu butongore n'omuzano gumwe aho Liverpool egutwire Bournemouth na goro 4-2 ha Anfield. Erizoba hazanwa emizano 5 kandi nyenshakare neja kuzanwa 3 erimo gwa Manchester United eri kutayayira Arsenal. He got the break he wanted. He got the goal he wanted. Ugo Ekitike